Namazda Kur'an'ды астына koyup kara okusa olur maktapka değil, karma emez. Namaz buzulat. Namaz buzulat. Namaz fasit болады. Antkeni namaz ibadat da. İbadattın içinde başka mal koşulbaş gerek. Andan tömönürök bolğon. Eң ulug ibadat. Kur'an okuğa mustahap. Namaz okuyan parız bizde hurmatlı bir tuğanım. Anan namazda Kur'an okup atsan, namazda talim kılıp atsan bul bolboyt degen söz da. Oşoga karabay okup atkandar var, parız namazlarda bolboyt. Nafil ibadatlarda bolot. Namaz jay namaz degençi. Ооба, көрсөтөйлүчү. Namaz jay namaz деген жана жерге таштап коюп ишинчи аяттар бар дейт го. Ошону биздикилер чыгарышты бе, кандай экен? Москвада ошону жерге таштап алып ошонун үстүнө чыгып окуп атышыптыр. Üstüne çıkpayt eken, beri jada turат eken. Al bolot, namaz үйрөнгөнгө чейин болот. Тебелебесе, namaz үйрөнгөнгө чейин болот. Ооба. Namaz үйрөнгөнгө чейин болот. Namaz үйрөнгөндөн болбойт.